Shalbrum Kerang Shake Kerang Shatayo Lahat Patimwng Patimwng Korok Shake Korok Shani Langma Ario Eba Shok Dukuman Layo Amohaino Kerang Shal Shari Kubo Bida Chotro Paro Iko Malkhung Tei Scooty Dadak Shidak to the Beba Belaino Shok Dukuman Ka Scooty Motunai Mungkimon de Burma Umor Batini Patimwng Budu Chorno de Burma Kami Binon Kubra Para Oktobaragi Shaimanka Iko Malkhung Agurtolani Kumulungo Faitong Mante Scooty Kumulungi Agurtola Bukak Faitong Mani At Jorauno O Patimwng Patikha Yagulo Horbatare Birindiaro Oktoba Mani Patima Tiny Scooty Motonai No Puila Kerembar Shokhamnogot Lang Jaka Amoni Yagulo Belai Shokhamia Umabai Barjotonai Shoknailai Jibi Shokhamnogo Refer Kai Dohorka In case family abu kabom phenka patient condition condition tai no critical serious ngabdo bini yang buku waktu thi pheja buku tiba thi pheja je ang examine khane mane onojai hige to head injury by chest injury kha so bokuno power was hemi pura kind of semi conscious and was je sumar bokuno ka hapono uttori ni so yama haita patient ni umur besar kuna sir patient ni boto kun semia but bini je identity card mama ne onojai hige calculate khane bini 52 bum kata besar patient ni bum kiman de burma unko address ngai ko biran ko bara para ni sijak as per bini je identity card ama sir